Ese iyi saha Perezida Kagame yambaye ku kuboko ni bwoko ki? Hari igihe ushobora kureba ukibwira ko ari isaha isanzwe, ariko iyo umenye ko ishobora kuba ari Hublot ifite agaciro nk'ako tugiye kugarukaho mu kanya, ikibazo uhita wibaza ni iki? Ese iyi niyo saha Perezida Kagame yambaye? Iyi saha yagaragaye ku kuboko kwa Perezida Kagame, isura yayihura cyane na Hublot Classic Fusion Chronography Black Magic, cyane cyane reference yayo ya 521 cm 1171 RX. Ariko tugomba kubanza kumenya ikintu kimwe, ifoto yonyine ntihagije ngo twemeze ko 100% ari iyi modo. Reka turebe impamvu iyi saha ishobora kuba ari Hublot Classic Fusion Chronography Black Magic 45mm ni isaha yo mu rwego rwa luxury. Izi saha zihenze, ifite black ceramic case, diary y'umukara, rubber strap y'umukara ndetse na safa ya crystal. Ifite diametero ya milimetero 45 kandi design yayo irangwa n'utwuma turi kuri bazo yayo. Bikaba bimwe mu bintu biranga Hublot. Izina Black Magic nirisobanura ubufindo cyangwa se ubupfumu. Risobanura cyane cyane design y'iyi saha yiganjemo umukara, harimo black ceramic ikoze mu buryo bw'umwihariko. Kubera iki Hublot ari brand yihariye? Hublot yatangiye gukora mu 1980 kandi yamenyekanye cyane kubera igitekerezo cyo guhuza ibikoresho bitandukanye, urugero Reba na zahabu. Iki ni igitekerezo cya filozofiya ya Art of Fusion, bikavamo isaha ifite design yihariye. Ese iyi saha ni iki kiyikoresha? Iyi modo ikoresha Hub 1143 self winding chronography. Ni isaha yo mu bwoko bwa automatic, bisobanuye ko nta batiri isanzwe ikenera kugira ngo ibashe gukora. Umuntu yambaye iyanyeganyeje ukuboko ari kugenda cyangwa yicaye, biyongerera imbaraga zo gukomeza gukora neza. Kandi kuba ari chronography bisobanuye ko ishobora gupima igihe runaka, amatsiyerise, amasegonda, iminota, nta kwibeshya kubijemo. Power reserve yayo igera ku masaha 48. Bivuze ko umuntu ayirambitse hasi mu gihe itarimo kwinyeganyeza ishobora kumara amasaha 48 igishobora gukora neza. Hejuru yayo kandi hari safa ya crystal, kikaba igikoresho gikomeye cyane kidapfa kumeneka byoroshye. Iyi modo kandi ifite water resistance ya 50 meters cyangwa 5 atm, ariko niyagenewe diving cyangwa se kwibira mu mazi ngo yimarane igihe. Iyi water resistance ya 50 meters ni igipimo cya pressure y'amazi isaha ishobora kwihanganira mu gihe cya test. Bivuze ko iyi saha ushobora kuyogana imvura ikaba yakunyagira uyambaye ntihagire ikiba. None si iyi saha igura ngahe? Hublot igaragaza Classic Fusion Chronography Black Magic 45mm ihagaze ku giciro cy'amayero 13,200 ku ruganda. Mu maduka asanzwe ikagura 13,500 by'amayero, mu gihe mu masoko atandukanye bashobora no kuyigurisha ku 13,500 by'amadolari, biterwa n'isoko ndetse n'imiterere y'isaha. Ariko ntidukwiye kwemeza no kuvuga ngo Perezida Kagame afite isaha y'13,200 by'amayero, kuko tutemeje neza 100% ko ari iyi reference. Ikindi, isaha iturutse ku ruganda niyakoreshejwe nibigura igiciro kimwe. Second hand ishobora kuba ihendutse cyane bitewe n'umwaka yakorewemo, uko imeze, box yayo, papers n'aho igurishirizwa. Ese iyi saha yaba ari Richard Miller? Oya, isaha igaragara ku ifoto ihuye cyane na Hublot Classic Fusion Chronography aho kuba Richard Miller. Richard Miller yo izwi cyane ku macases yayo ya tuno n'imiterere yayo yihariye yerekana mechanism yayo y'imbere. Nta suruse yizewe nabonye yemeza ku mugaragaro ko Perezida Paul Kagame afite Hublot Classic Fusion Chronography Black Magic, reference yayo ya 521 cm 1171 RX. Icyo dushobora kuvuga nuko isaha igaragara ku kuboko kwe isa cyane n'iyi modo, kandi iri niryo tandukaniro ry'ingenzi. Nituvuga ngo Kagame afite Hublot y'13,200 by'amayero, ahubwo turavuga ngo isaha igaragara ku kuboko kwa Perezida Kagame isa cyane na Hublot Black Magic, modo yayo nshya ifite agaciro k'13,200 by'amayero. Isaha ishobora kuba umukara gusa iyo uyirebeye kure, ariko imbere hayo harimo automatic chronography movement, hanze hayo hakaba black ceramic, safa ya crystal ndetse na rubber strap. Hublot Black Magic niyo modo isa cyane niyo igaragara ku kuboko kwa Perezida Kagame, kandi rimwe na rimwe isaha niba igikoresho cyo kubara igihe gusa, ishobora kuba ikimenyetso cy'ubuhanga, design n'agaciro. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva, mukande kuri subscribe batarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Pack. Munasure website yacu isheja.com.